Gĩikaro-inĩ kĩa mũingĩ kĩa Gilgil Taũni nĩkuo mĩhang'o ya kũheana matamu ma gũtua taũni ĩno kanjũ ya mũthubarĩ ĩhanĩkĩire. Gavana wa Naikuru Kenyanjui akiuga rĩu mũbangĩre wa taũni ĩno na ũthii wa nambere nĩ ũgũkinyanĩrio na ũhũthũ. Mambo mengi ukihitaji ilikuwa uende Nakuru, uende Naivasha. Sasa tungetaka Gilgil iwe inajisimamia kwa njia zote. Na hivyo ni kumaanisha tutakuwa na a fully fledged social hall. Tutahakikisha pia tuko na municipal planner, municipal surveyor na mambo hiyo yote iweze kufanyika hapa. Sisi sasa tumepewa nguvu ya kwenda kwa ofisi to make sure that this charter is not a piece of document. It is something that you can see and the benefits can be seen. The charter is just records. Now the transformation ndio mkue the real municipality in action. Itadeterminiwa na nyinyi mchague viongozi wale wanawaonyesha they can do it. Kwambĩrĩria bajeti-inĩ ya mwaka ũkĩte, mĩthubarĩ ĩno ya Gilgil na Molo nĩ ĩrĩamũkagĩra ciringi mirioni 100 cia kũrũmbũiya motungata ma waki wa nyũmba cia gũikarwo, mĩtaro ya ũtei wa gĩko gatagatĩ-inĩ ka motungata mangĩ ma kũgacĩrithia taũni ici. Mji usipopangwa vizuri, mara mingi huwa unabaki kuwa tu kama kijiji. Lakini pakiwa na mipangilio mzuri, mambo ya maji taka mahali itapelekwa, barabara zitatengenezwa namna gani, stadium kama hii iweze kupangiwa vizuri, hata tutaweza kuattract other activities, sports, the national events zitaanza kuja hapa Gilgil. Najua hii barabara yetu inafanywa kuwa pana zaidi. Ile kitu mimi nitaomba ni tushirikiane, watoto wetu wapate makazi, ikitoka kule juu Limuru ikienda all the way. Tuweze kupata watoto wetu wakipata makazi huko, ndio hii manispaa iinuke na watu wa Gilgil. Ikinya rĩrĩ rĩa kwambatĩria ngathĩ taũni ici cierĩ rĩtuĩte kaunti ya Naikuru namba 2 kuma harĩ Kiambu, guoka nĩ kaunti iria itongoretie harĩ gũkorwo na mĩthubarĩ mĩingĩ ya kanjũ. Gilgil ni moja kati ya town mbili ambazo tunainua. Ya pili ni town ya Molo ambaye pia tumeweza kuifanya gazettement na pia itapata charter wiki ijayo, na pia Molo itakuwa katika orodha ya zile miji ambao tungetaka miaka ijayo kuweza kuinua. Kiribotera Inooro TV njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.